ukuthi namhla uNkulunkulu ethe hamba uyothandaza uthandazele nangumuntu uyagula alonga abantu kaJesu uthi ube ngasavukile ube ngasaphilile ngizokwenza njani lalela uma uya ngegama lakho kuzovuka loyo mbuso uma uya ngesibongo sakho kuzovuka loyo mbuso uma uya ngegama lesonto lakho kuzovuka loyo mbuso kodwa ngiyamthanda uDavide ebephambi
Hallelujah.
ndamatona umele wakuloku ukuthi unga-understand igulo elinikiwe uzokwenza into ayithandayo kodwa umuke wa-understanda igunya alinikiwe alibambi igama likajesu kwenzeka lento eyenzeka lapha lakhona lethi izwi lenkosi usathane uyabhodla njenge alibambi igama lenkosi bese lithi melana naye ikhona bezoba awudinga lokuthi umshayele ngapha alibambi lenkosi akadingi lokuthi umshayele ngapha kodwa umuke wasuma wathi Satane listen awunakhala ngiflisi haleluya asidinga umdubula ngamabhazulu ningisize bazalwane ake ngezwa omunye ethandasi ethi Sathane ngidubula ngebhasu kaYesu angaze ngibe ngebhasu kaYesu I don't know about that kodwa ngikwazi ukuthi iBhayibheli lithi uma nimelana nayo yinaya kuyazilo ngonisaswini lakosi simelana naye bese yabalela haleluya ngizame phela ngoba ngabe ngeke ngithole ibhasu kanami ngiyayifuna alibambi igama lenkosi angiyazi ibhasu kodwa ngiyazi lethi sinikiwe igunya sinikiwe igunya alibambi igama lenkosi athi niwenyathela alibambi igama likajesu la sibakhona sithi Sathane njengoba sike sanyathela la kunyathele thina omdala wey'nsuku uthe indawo nendawo nasibeka mathe onyawo lwethu leyo ndawo ihliwe uma kuleyo ndawo bekukhona umbuso omnyama ngoba sekudala mathe onyawo lwethu alibambi igama lenkosi haleluya kunento katheni nangayishotana athi ngizomngathatha ngifaka enewole 25,000 wamawule develeshipasi ngifakwe phakathi kube yinetho angeke ngisaba hayi ngoba nginamandla alibambi igama lenkosi kodwa banizethembisa izethembiso zenkosi yethu ziqine nezinta nokuba ziwa izinta izethembiso
together.